会比較容易上車。Please move along the platform for easier boarding. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the doors. 请小心月台空隙，请小心月台的空隙。Please mind the gap. 請勿靠近車門。Sinasabi ko lang. Please stand back from the door. Siyempre, nakakapang-himala lang na ano. You can go and drink na. Sinabi ba ako na
sabi ko na ganito ito, 此站连接尖峰站和屯马线。 Next station, Cheung Connecting station for East Cheung Station and the Tuen-Ma Line. 即係點講咧？我從我嘅 experience，我知道啱個生肖嘅佢唔係花費。 Boy, bawal uminom Friday. 即係 Baka. 即係3次佢又講到3次先有，最後尾做嗰個係佢係得錯嘅，我唔知佢冇咁精準，我知道最後尾係冇咁正嘅位置。Nasa trabaho pala. Isang edisyon ni boss mo, Chikorta? Isa nagbibigay lang na yun, basta-basta May isa ko yung aircon, hindi sila pumunta. Sana ba nang sa kanila? Yung aircon, sabi ko nagagamit nila. Wala, may problema na naman pala. Yung aircon ni Mami, hindi na daw na lalamig na naman. 请小心月台開闢，請小心月台的縫隙。 Mas malinis sa kanila. Please mind the gap. Aircon na lang. 我中意熱兜兜，最緊要有爭牙，自己睇手指有爭。下一站佐敦，下一站 Next station Jordan。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站
Kwun Tong line towards Swan Harbour.因為我對呢個學校嘅組成唔知㗎嘛，我唔知係咪真係一間學校請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站旺角，乘客可以轉乘觀塘線往調景嶺。下一站旺角，乘客可以換乘觀塘線前往調景嶺。Next station Mong Kok, interchange station for the Kwun Tong line towards Till Kei Lang。請小心月台空隙。請小心月台的空隙。 Please mind the gap.